Кликовац и Радичевиќ, две црногорки кои што играат во Вардар. Покрај тоа што играат во Вардар, за Македонија ги врзува и нешто друго. Тие се знаат и само одредени кругови знаат што е тоа што ве врзува за Македонија. Така? Така. Играме асоциации девојки денес во Вардар ТВ. Гледам дека сте ептен расположени. Знаете како треба да пишувате или да цртате. Јас ви кажувам еден збор и може да почнеме од. Важи? Првиот збор е Македонија. Како се спремни одма. Ништо не сум им кажала претходно кој ќе биде првиот збор. Ова беше баш изненадување. Андреја е готова, а и како те викат Јока. Јока, да. Јокси, може Јокси. Готово се види како го крие листот. Може само еден збор или могу Можеш до 3. Спремни сме, готова. Ајде, Андреја, пошто е готова, може да го дигнеш листот. А, уште еден. И текна уште нешто. Сега ќе видиме што. Извинувам. Може? Ајде, Јованка. Ајде. Аха, интересно. Ајде да ми искоментираш. Предпоставам тавче гравче зашто ептен сакаш да јадеш. Да, многу сакам и прije nego što sam došla u Vardar, stalno sam slušala da je najbolje tapča gravče u Makedoniji i stvarno kad gost spomene Makedoniju, to mi prvo padne na pamet. To je znači od porano, da ne se ljuti Dino. Nije radi nego od Nije porano. radi nego, zato što sakam da jadem. Da, hvala Bogu. Vardar. Vardar. Vele sila Makedonije u svakom sportu, rukomet broj 1, fudbal isto, ali nekako, pošto smo rakometarke, naravno da je tu rukomet prvi i naravno Dino, moj momak. Tvoj Dino. Ti si makedonska sna, u stvari, така? Ajde, poleka. Полека, да. Ајде да видиме супер, одлични асоцијации. И Андреја? Pa nešto slično kako Joka Vardar. Naravno, to je moja prva asocijacija za Skoplje. Tu sam, da kažem, počela svoju karijeru i nadam se da ću da je završim. I drugi je ljubav, pošto sam srećno zaljubljena u Skoplju i to... Во Скопје си среќно заљубена? Во Скопје или во Скопјанец? Во Скопјанец. Ајде името, ќе ни го кажеш? Pa fudbalerот на Vardar Darko Klišić. Конечно дознавме што е тоа, освен Конечно, Вардар, јавно што објавljena. ве врзува и за Македонија. Леле, две црногорки со двајца македонци. Перфектна комбинација. Imali su sreću, sedmicu na lotu su dobili. Да, имаш право да ти кажеш. Šta da ti kažem? Како виде така спортисти, вака парови? Се расправате кога гледате некој надпревари? Pa ne, iskreno. Što se tiče mene lično i Dina, on meni kad ja komentarišem fudbal govori nemoj molim te da komentarišeš ti fudbal. Tako ja njemu kad gleda rukomet, ali suština svega je da i jedno i drugo smo sportisti i da je to jedan plus zato što se bolje razumiješ sa osobom sa kojom si nekako nema prostora za nedorazbiranje, tako da to je to. Андреја, вие? Pa ne, mi gledamo smireno i rukomet i fudbal, samo što ja imam ponekad neka pitanja vezano za fudbal, pošto se sad ne razumijem baš puno i onda Darko mi kaže, Andreja, je li moguće da me to pitaš? Tako da ne. Пази да не си била спортистка, пази некоја друга да беше. A zamislite sam neka, da kažem, starlete i ove sad ovako popularne djevojke, rekao, zamislite kako bi one postavljali pitanje, tako da ja sam sasvim Баш ви интересно да ви кажам. Ептен, супер. Идеме со вториот збор, може? Спремни сме? Može. Ајде. Вториот, да, еве, може тука листот. Вториот збор е лојаница. Готово? Спремни? Ајде. Ајде, Андреја, прво ти. teretana i naravno upala. To obavezno ide uzmeri.
pošto Marija je naravno naš kondicioni trener i s njom smo stalno u teretani. Toliko jako nas trenira da redovno posle Marije imam upal i onda ne mogu da hodam. Pa za Mariju naravno šta može drugo da nas veže sem teretana i naravno trčanje. To je njena profesija, a zahvaljujući njoj mi smo tu gdje smo. Ajde, odime sa уште еден збор. Следен збор е шминка. Nemoj da viriš. Готова? Ајде. Ајде, Јок си ти прва. Ајде, Јока, ти прва. Možda nije čitko napisano, Izlasci, ajde. Izlasci koji skoro i da nema. Znači, kad se kaže šminka, stvarno uvijek me asocira da treba da negdje idem napolje, jer s obzirom na profesiju sa kojom se bavimo nismo u mogućnosti da često izlazimo, a kad izađemo volimo da stvarno budemo lijepe, da to nije uvijek trenerka ili neka sportska varijanta. A opet, evo da se vratim na ovo, imamo malo vremena da bi mogli da izlazimo, jedino je to kad smo ljeti slobodni, tako da ne znam šta bih rekla, šminka, ali nažalost... Ja sam stavila grad i Joka. Grad, zato što isto kao Joka slažem se s tim da uglavnom kad idemo u grad to ide ta neka, da kažem, malo jača šminka za koju treba da se malo više potrudimo, ali to je isto stvarno mnogo rijetko, tako da preko dana i nemamo vremena sve i da hoćemo da se sredimo, kad imamo po 2 treninga i ovako teške utakmice, nema vremena za šminku. A Joka, zato što ono mnogo obožava da se šminka, iako nema vremena, ta je moja učiteljka po šminkanje. I koga odime tako na nadprevar, nadzvor, ta na aerodrom, klik, klik, ajde odime vamo da najdem ta šminka, da najdem taj puder. Tako da šminka me asocira uvijek na Joku. Добар учител е? Да, добро се гледам. И на тебе те гледам, да. Ама затоа е вако Вардар кога ќе дојдете во Вардар ТВ и ќе мора малце, нели, пудра, малце, да дискретно, колку толку. Dobro, ja, evo, samo ću se nadovežem, stvarno to je druga neka, da kažem, moja vrsta hobija sa kojom bih voljela da se bavim. Baš volim sve to da radim što je vezano za šminku, za, ne znam, nokte, za kosu. U tome baš uživam, tako da se nadam da ću jednog dana nakon svoje karijere imati svoj salon, pa ću te pozvati da dođeš, da ti ja to lično sve uradim. Само што сака да ти кажам, ама јас нема да чекам до тоа што ти дур завршиш со кариера, него може во некое следно издание на Вардар ТВ. Може, наравно. Да ме нашминкаш. Може така? може, Договорено, наравно, готово. Што ние се исполнуваме, се што сме се договориле, тоа кај нас нема бегање. Проблема, со задоволство. Ете, супер, се договоривме. Одиме на уште еден збор, математика. Сега прави ученички се у школска клупа, така да. Готово по еден збор? Еден, ајде. Osnovni. Da. Veliki matematičar. Pa mene srednja škola asocira na matematiku, pošto mi je to bilo najteži dio, da kažem, tamo matematike se uči u srednjoj školi, tako da mi je matematika bila u srednjoj školi najteža, da kažem. Studiram ekonomiju i nadam se da ću brzo da završim, a naravno na ekonomiji najviše ima računanja, nije klasična matematika, ali tu je statistika koja je mnogo teža nego matematika, tako da... И уште еден збор, девојки, може? Ajde, može. Гол. Jedno prašenje. Gol, gol. Gol kao gol ili? Која е твојата асоцијација? Dobro. Може да асоцира, да, на многу Na mnogi работи. stvari, zato prašam dobro. Гол во ракомет и во Rukomet i фудбал. fudbal, da. Ako mislimo na gol
gol ili gol što ja dam, ne znam. Jedno i drugo. Dobro, тебе прва асоцијација ти Na беше на rukomet тоа. i na fudbal. Ето, ајде на Андрија. Meni na utakmicu i sreće, jer kad postigneš gol, to je, s obzirom da smo sportisti, jedan od najljepših trenutaka u tom momentu. Да. Девојки, малце нели се тргнавме од ракометниот терен и она што се случува во моментот. Успеси редат ракометарките на Вардар, така и да продолжите. Сега сакам да слушна од вас една за друга што имате да кажете. Се познавате многу, мислам дека не само од Вардар, туку и од црногорската репрезентација плюс. Ајде да видиме сега прво Јока што ќе каже за Андреја. Pa nema previše ono na što ja stalno skrećem pažnju, a mislim da će to doći vremenom kako bude zrelija i starija, jer sam ipak ja starija od nje. Brzo se iznervira, mogu razne sitnice brzo da iznerviraju i mislim da je to nešto što nije dobro prije svega za nju samu, tako da brzo se iznervira. Malo je za neke situacije tvrdoglava, mi kažemo tvrdoglava. To su te dvije negativne, ako se to može nazvati kao negativno. Stalo su sve pozitivno uglavnom. Negativni. Pa ona i nema negativnih osobina. Ajde da kažem to što je možda eksplozivna. Odmah onako na prvu, odmah reaguje, odmah sve kaže, nema kod nje da ona razmisli, odmah ti sve kaže što misli, što tako da eksplozivno je dosta to. U horoskop u maj je rođena, ne znam tačno šta to dođe u maj. Da, blizanac. Škorpija. Prava je škorpija. Mnogo uživa da jede blago, stvarno. I kad vam se ništa ne jede, kad ona to opisuje, nemoguće je da vam se to ne prijede, jer ona stvarno uživa u hrani, uživa u slatkom i stalno priča kakav sam kolač jela, kakav sam sladoled jela. Baš je nekako sa uživanjem, uživam da je gledam kad jede. Pa voli sve. Veliki je gurman kao i ja, tako da možda tjestenine voli dosta. Tjestenine ono često jede možda i zbog našeg zanimanja, ali tjestenine uglavnom voli da jede i slatkiše naravno kao i ja. Obožavam. Andreja stvarno baš voli puno haljine i uglavnom kad god imamo priliku da izađemo napolje kao ekipa, uvijek obuče haljinu i baš zadnji put mislim da je bila na rođendan kod Andreje Penezić. Fustan, pa i da i ne, poveke ne. Saka možda dolgijama, za to treba neka posebna prilika, tako da i ne baš. Što se tiče kose, ona vodi baš puno računa o svojoj kosi, ima i sami, evo znate, prelijepu kosu i malo je tu zahtjevna. Nikad se njoj to nešto specijalno ništa ne sviđa, dobro je to, ali to uvijek može da bude bolje. Što se tiče utakmice, pa ne treba joj puno, s obzirom da ima ravnu, dugu kosu. Ona je i za trening i za utakmicu jedna od naših najbržih igrača koji se najbrže spreme. Ona nema ni štitnike za koljena, ni zglobove, niti bandaže. To je prirodna snaga i tako je vjerovatno i sa kosom prirodno je sve zdravo i jako. Znači, ja uvijek kad pogledam njenu kosu kažem da ima kosu za 3 žene. Znači, ona i njena kosa prvo što je preduga, što je njeguje maksimalno, obožava svoju kosu i nekad se posvađamo pošto bi nekad je dosadi jer stvarno treba previše vremena. Ona kosu sa 3 ili 4 trake veže za utakmicu. Znači to je priprema, toliko je stegne, jedan lak, drugi lak, sad jedna traka, druga, treća traka. Ja je ponekad pitam, Joke, jel tebe bole oči jer njoj se oči skroz iskrive kako ona stegne kosa. Tako da baš joj treba puno vremena oko kose. Kad idemo u grad, to je samo 1 sat vremena da se kosa sredi, pa sve ostalo. Sluša sve, stvarno sluša sve, zabavnjake, narodnjake, zavisnosti od raspoloženja, ali
Stalno sluša sve i sluša mnogo glasnu muziku. Kad god se vozimo autom, ja joj kažem molim te smanji jer mi glava će da mi pukne, ona to pojača do daske. Stvarno uživa u muzici. Pozitivna je generalno kao osoba i vjerovatno i o zavisnosti od tog raspoloženja i pojačana muzika. Muziku obožava. Sve sluša, strano, narodno, domaće, zabavno, makedonsko, sve sluša. Omiljena, pa zadnje, samo da vidim, imam u telefon. Zadnje što je sada kažem omiljeno je od Nine Badrić Dani godine. Tu sad obožavam, onako je pjeva, to što kažeš, ima i klip kako uživa, tako da ta je sad omiljena. Pa ja ću da te demantujem, Crnogorci uopšte nisu lijeni, jer ja otkad sam došla u Makedoniji, više neradnih dana što ima Makedonija, ne znam da li ima i jedna država u svijetu, znači svaki drugi dan vam je neradan. Crnogorci uopšte nisu lijeni, tako da što se tiče Andreje, nije, ona je aktivna, vrijedna je, stvarno kad ima neke obaveze želi da to odmah završi, ne želi ništa da ostavlja iza sebe, tako da ne mogu da kažem za nju da je lijena, stvarno je, nekako je sve joj leži, prava mi je ono, za sve je Bog dao, znači stvarno šta god, ja je čak zovem house majstor jer kad mi nešto kući treba, kad mi nešto ne radi, ja zovem nju i ona dođe to mi popravi. Ne nikako, ona je uvijek spremna za akciju, u 6 ujutru, u 12 naveče, uvijek, znači voljela bi čak i da je nekad mrzljiva. Ne, nikako nije mrzljiva.